Reka nizere ko meze neza bakunzi baruhuka Empire News ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe muri gukurikira ikiganiro cyacu muri rusange turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa karindwi 2025 muri iki gitondo rero namakuru azindutse kuri tele y'imirwano. Icyo ngusaba no kubana natwe kugira ngo ujye urushaho kugenda umenya makuru y'ibikubera hano kuri tele y'imirwano mu bice bigiye bitandukanye mw'abantu mwe. Hari amakuru azindutse rero mw'abantu mwe, ariko kandi reka maze babwire amwe makuru tugiye kwibandaho cyangwa se ingingo z'igenzi tugiye kwibandaho muri iki gitondo, ndetse nyine no muri aya makuru azindutse kuri tele y'imirwano. Munyemere mbazi babwire ko ubutuvugana kandi nanone umutwe nyeshyamba wa M23 waba wongeye gusuzurirwa i Qatar, ibintu bikomeye cyane ndetse bikaba n'ibintu bibabaje cyane muri iki gitondo. Aya makuru ndasesengura pe ndayababwira uburyo M23 yaba yasuzuguwemo bikaba biteje agahinda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko kandi turagaruka mu mirwano ikomeye cyane iri kubera mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ndetse mu byukuri ubwo bukomeje kuba bwinshi ku bantu bari mu mujyi wa Uvira. Ariko kandi mu byukuri ingabo zitamenyereye urugamba cyangwa se ingabo nshyashya mu rugamba zo zikaba zatangiye kugira ubwoba. Hari ukuntu bamwe bakomeje kwiyahura mu mujyi wa Uvira ndetse abandi bakaba bahamuka. Aya ni amakuru tuza kugenda turebera hamwe muri rusange, ndetse mu byukuri ku buryo bukomeye cyane. Nimba uzi ko tumaranye iyo myaka, nimba uzi ko tumaranye imyaka myinshi rwose, wandika muri comment uvuga ati rwose Nelson, ati rwose muntu wanjye, ati rwose yamazina yose nyine, ati rwose tumaranye imyaka myinshi, ati turi kumwe 5 kuri 5, ushyira imitima myinshi muri comment uvuga ati rwose wako ni wako, ntabwo nzakuva inyuma. Uvuga ati nge sinzakuva inyuma kabisa, aho uzagwa niho nzaga. Ndabakunda cyane n'umwe abantu banjye mwe. Turagaruka kuri Christian Chwewe wamaze kuba afungurwa akaba ari kwidegemenya. Turagaruka kuri Wiringoma ukomeje kubeshyirwa ngo arafunze, cyangwa se ukomeje kuvuga ko afunzwe. Turagaruka kuri Wazalendo yari yahawe amasaha 28 ko yavuye muri mujyi wa Uvira, ariko ikaba yanze kuvamo. So urumva ko rero amakuru ni menshi cyane muri rusange tugiye kuzigenda twibandaho. Ndabasuje kandi bahayikaze. Icyo gusaba nyaboneka kora like nyaboneka nimba base wakunze ikiganiro nkora, kora like ndetse yewe una commentinga nyine unatubwire uko ubyumva nawe, biraza kuba ari umugisha. Ubundi nurangiza una sharing ikiganiro cyacu, gisharing abantu bawe birebere rwose uko ibintu biba bimeze muri rusange. Hanyuma nanjye ndabakunda, abantu bakunda kumwe ngo ndabakunda, murankunda nanjye ndabakunda cyane rwose. Mumpa motivation yo gukora, muntera imbaraga zo kugaruka. Niyo nahuye n'ibyago rwose, mukagaragaza ko munkunda nanjye ngaruka mfite imbaraga. Hanyuma rero mbahaye ikaze. Yego munyemerere baze mpere kuri Wiringoma kuwavuzwe ngira ngo mu ijoro ryatambutse twamuhamagaye, ndebe ko yagarutse ku murongo. Mu ijoro ryakeye twamuhamagaye, reka ndebe ko yagarutse ku murongo. ubundi ninsanga agarutse ku murongo
Wiringoma ndebe ko yagarutse ku murongo. Yagarutse ku murongo. Abona ataragaruka ku murongo, ariko mu by'ukuri amakuru yo turaza kumenya tuyakurikirane 5 kuri 5 tuyabahereze. Hanyuma rero amakuru dufite kuri Wiringoma muri kano kanya, twebwe ntabwo twemeza naka na gatoya ifunga rya Wiringoma, kuko amakuru twakugiye dukora ku masoko yacu akomeye cyane. Urugero nge nk'amakuru nakuye ku masoko ndakomeye cyane, ambwira ko uyu Wiringoma ari mu kazi gakomeye cyane. Avuga ko uyu Wiringoma Lieutenant Colonel Wiringoma ari mu kazi gakomeye cyane, ndetse nyine atari kubasha kuba agaragara mu bitangazamakuru, afite akazi kibanga. Murabizi ko iyi mutwe nyeshyamba M23 n'abasirikare bari professional, rero bakora ibintu byabo kandi bahora bahindura. Urabona ko urugamba rwamaze kuba ruhindura isura, rufata izindi ntera. Rero uko urugamba ruhindura isura, ni nako nabo batangira guhisha amakuru. Hari amakuru amwe namwe bahisha. Sinzi nimba iki ngiki cyaba ari cyo gihe cyo gufunga Wiringoma, aho urugamba nk'uru rugeze mu mahina. Cyangwa rero biragaragara ko nkuko amakuru nakuye indani, uyu mugabo ari mu kazi gakomeye cyane. Bari gutegura urugamba rukomeye cyane muri zose zigiye zitandukanye, cyane cyane urugamba rwo gufata umujyi wa Uvira. Abagabo ari cyo gihe cyo kugira ngo bafunge uyu Colonel Wiringoma muri rusange. Munyemerere mpere kuri aya makuru naje kumenya mu masaha yacu akuze, nkamenya neza ko ngo Sadek hari ingabo ziri kuva mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Kongo, zikajya kuzenguruka zigakata zikajya mu gihugu cy'u Burundi, zikaba zatangiye kumanukira Uvira. Sadek ndavuga ingabo za South Africa mu by'ukuri, ndetse n'ingabo nk'icyane za Tanzania. Muribuka ko ari ingabo zatashye. Amakuru avuga ko ingabo zimwe zitagize zigera aho zigiye, ngo zazengurutse zikajya muri Tanzania. Amakuru akavuga ko rero Sadek mu by'ukuri yaba yamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Mwabantu mwe, n'amakuru tuza kuba twirirwana uyu munsi nyababwiraho. No munsi ndabaha amakuru pe, uyu munsi ndabaha amakuru, ndayabaha pe. Amakuru akavuga ko ngo Sadek akomeje kugenda izenguruka ijya mu gihugu cy'u Burundi, ngo ikabijya gukora iki? Gufasha FDNB, ingabo z'u Burundi, FRDC, ingabo za Kongo, ngo Zarendo, ndetse nyine n'abacancuro. Nyuma yo kumva nyine ngo bakabagiye no kwihorera, ngo ntago bakemera gutsindwa, ngo uko byasa kose. Namwe abantu mwe wena akantu ntaranakavaho, ndagira ngo mwaza munyumvire hano. Sadek murabizi yari yababariwe, ni ibintu muzi twagiye tubiganiraho kenshi. M23 irayibabarira, irabafata ntiyabarasa, kandi yagombaga kubarasa kuko nabo buriya rega nabo ni nk'abacancuro. Rega buriya nabo ni nk'abacancuro. Ni nk'abacancuro rega. Yarabaritsira bababarira, irabagendera bashyira hariya, ibazanira mu modoka bari gutaha. Kandi yari ifite kubarasa, nubwo ari gukurikiranwa, ariko yari ifite kubarasa. Hanyuma ntago yigeze ibarasa, yarabaritse. Bumvikana amahoro, bamunika amaboko. Icya mbere, ahanga afite ibibazo bibiri. Nawe dukurikira uze kugira commentaire utanga. Ese ko Sadek izengurutse ikajya mu Burundi, ko Sadek izengurutse ikajya mu Burundi, ikabije kurwana mu mujyi wa Uvira, ikavuga ko ije kwihorera, irihorera M23 kubera kuki? Ku bantu bayo yabuze, irihorera kuri M23 ku byo yayikoreye, irihorera kuri M23 kuko yatsinzwe urugamba ikagira isoni, reka mvuge ikagira isoni. Irihorera kuri M23 irayihorera hiki? Ese M23 niyo ngira kwifata noneho tuvuge ko wenda yumvishe ko yagize amasagaga, ikaba yumva ko bazanye ingabo 60,000, ikaba yumva ko bazanye drone nyinshi, bazanye amadrone myinshi ngo zirenga 100, abacancu 7,000, bakumva ko nyine noneho M23 tazakandiraho nyine zakubitwa. Ese mugino no yabafashe
noneho mu gihe urugamba rubamagasa kabisa ikabafata, aba bantu izabababarira ni mbere ko ngiye kwinjira mu rugamba mu makuru nateguye. Aba bantu bazababarirwa cyangwa noneho izabafata noneho ishyiremo n'umujinya, ubundi nagize nyine ikitanzitse, ubundi ubuzima bwabo buharangire. Ese ko bari baranze kujyayo bakavuga ati twebwe turamutse, kuko amakuru mfite hari abanze kugenda hari n'abagiye, hari abavuze ati nimba abagabo baradufashe tukaba twarabonye abantu bakubitwe ukuntu bangana, tukabona abacancuro ndetse n'abandi bataje, abagabo ko batubabariye noneho badufatiye muri Uvira byagenda bite? Bakongera kutubabarira? Ese ko noneho u Rwanda rwaduhaye inzira yo gutaha, kandi gahunda yari bakaba bari kututegeka ko tugomba no kurasa ku Rwanda, noneho twababarirwa cyangwa twaraswa. Hanyuma rero ibintu nyamara bishobora kuba bigiye gukomera cyane, bishobora kuba noneho ari ya ntambara y'akarere ku rwego rukomeye cyane pe, ishobora kuba intambara y'akarere noneho iri ku rundi rwego 100%. Hanyuma munyemerere twihute cyane twanzike mu rugamba, munyemerere twihute cyane twanzike tudatinze kureba ingibi, ngira ngo ndi kubabwira kugira ngo namwe mu byumve ko Sadek yazengurutse ikagera mu gihugu ikajya mu gihugu cy'u Burundi. Aya makundi yagarukaho neza yayo by package, baga package kayo kihariye, munyemerere nyanzikire. Hanyuma tukiri mu gihugu cy'u Burundi, amakuru ambwira ko intwaro zaho zamaze gutegurwa, ni intwaro nyinshi, ni intwaro zirimo ni intwaro nyinshi cyane, zirimo bifaru, intwaro zirimo indege, intwaro zirimo indege z'intambara zamaze kurungurwa mu gihugu cy'u Burundi, harimo na za kajugujugu z'intambara. Ngo buriya ngo amakuru mfite ngo nuko indege nyinshi rero zigiye guhagurukira, ngo indege nyinshi cyane niho zigiye guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi, inyinshi kabisa, inyinshi niho zigiye guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi. Tukibaza ngo ese biraza kurangira bite mu gihugu cy'u Burundi? Biraza kurangira bite? Biraza kugenda bite? Biragaragara ko urugamba, hanyuma nimba mubyibuka neza, ahantu hari guturuka intwaro, ahantu hari guturuka umusada, niho urugamba rugenda rusatira rwerekeza. Kuko urumva abarwana berekeza ahantu hari guturuka umusada kugira ngo bajye guhagarika wa musada. Bivuze ngo nta kabuza igihugu cy'ubundi kinjirwa muri intambara pe, nta kabuza, nta n'ikibikuraho, nta n'ikibihagarika. Igihugu cy'u Burundi kinjirwamo n'intambara, uko niko kuri. Niho hari guturuka umusada, niho hari gukorerwa inama, niho hari buri kimwe. Bivuze ngo nta kabuza igihugu cy'u Burundi intambara kirayakira. Ahubwo simbizi abaturage b'u Burundi, ndetse n'amakuru mfite arambwira ko abaturage b'u Burundi bamwe muri bo, sinumva amakuru mfite kuko nanjye ubwanjye bari bansaba aho arabo tuganira, bakavuga ati nyaboneka muri ati ese koko tuje batwakira ko turi mu nzira. Buri ababizi barabizi, abaturage b'u Burundi batangiye guhungira mu Rwanda. Erega mu Rwanda no hantu hari amahoro, niho hantu nyine bahungira. Nyamara mu minsi yatambutse numvaga bavuga ati urabona ureba ati abantu bari mu Rwanda ngo muhungire mu Burundi hakiri kare. Nevi nari kubakorera murayifatisha 7 kabisa. Mu Rwanda dukunda kuvuga ngo murayifatisha 3, hano no kuyifatisha 7, soko kubeshya 7 pe. Hanyuma munyamere twanzike rero n'amakuru yacu twinjire mu rugamba rwa Uvira rero mu by'ukuri nyuma y'uko ku munsi w'ejo drone izindutse izenguruka Tanganyika, ubu tuvugana Uvira hakomeje kuba ubwoba bwinshi, ariko kandi mu nkengero za Uvira ahanga mu cyo za Katogota. Munyemere tujye tuvuga Katogota muri iyi minsi kuko ngo niho hari gutegura urugamba rukomeye cyane, ndetse nyuma y'uko hakomeje kugenda habera amambushi. Umugabo bita Radislas niwe muntu ubu ngubu tuvugana uyoboye muri FDNB ku rugamba ahantu hari kubera umuriro kabisa. Bivuze ngo uyu mugabo yamaze guhamagara umusada mu by'ukuri w'abasirikare bagomba guturuka Uvira rwagati mu mujyi bakaza kumufasha, harimo n'abacancuro, kuko ngo abacancuro ba mbere baje ngo babonye baturutse ambushi bari batezwe na M23, ngo basubirayo no kongera kuba bagaruka. Akaba ari gusaba abandi basirikare bakomeye cyane. Amakuru avuga ko anga mu rugamba rwa Uvira rwagati hakomeje kuza umusada ku mpande zombi, yaba M23 nyuma y'uko ku munsi w'ejo imanuka nyamato y'intambara
navuze ngo ubwoba ariko nagomba kuvuga amato, nananditse ubwoba kandi nagomba kwandika amato y'intambara, nuko unyihanganira. Rero nyuma yuko M23 nayo ibonye bikomeye ikakariha, yaje gusanga nta mahitamo imanukana ubwato cyangwa se amato y'intambara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ubu bwato bw'intambara ikomeje kugenda imanukana, nibwo rero bukomeje gutera abantu impungenge ndetse n'ubwoba bwinshi muri rusange. So rero ubu n'ubwato ngo tutaramenya aho bwakorewe. Rero nubwo M23 ikomeje kumanika n'ubwato bw'intambara, mumenye neza ko na leta yakisha ku ruhande rwa FARDC nabo batoroshye bari kogeranya, bari kumanukana intwaro ndetse n'umusirikare uhagije cyane, ndetse akabo tuvugana bakaba bamaze kuba basa nkaho bazenguruka bimwe mu birindiro bya M23 nyuma yuko abacancuro beretswe neza ahantu M23 iherereye, bakaba batangiye kurekuraho amamisiye ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana rero nyuma yuko abazarendo bakomeje kurwana na FDNB, naho mu gihe abacancuro nabo bakomeje kurasa kwa M23 mu bice bya za Katogota, Kaziba ndetse n'ahangaha za Runingo ho gato cyane, aho M23 yabaye nkiza muri Runingo, ariko ibintu bikaba byamaze kuba bibi cyane. Abakora bavuga ko rero hazindutse umwuka utari mwiza, ndetse abo bavuga ko ngo hari abatasi bafatiye mu mujyi wa Uvira rwagati bitwa aba M23, ariko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa cyangwa se FDNB turaza kubyita ko hari abari gufata babibitirira, ariko mu by'ukuri ngo baza kureba bagacekinga bagasanga atari bo, bivuze ngo n'ubwoba bwinshi. Andi makuru biravuga ko hari abasirikare biyahuye hano mu gihe Uvira rwagati, tutaramenya icyo bari kuzira muri rusange. Ngaye nguko nuko bimeze, ariko amakuru avuga ko abari kwiyahura kuko urumva ejo ninde musirikare wundi ukomeye wiyahuye di ninde wundi ukomeye, hari abari kwiyahura hanga muri mu gihe Uvira, ariko ngo n'inzara ibamere nabi, bari kwicwa n'inzara ndetse no kwiyahura rero nimba bari kubona aho kugira ngo bicwe n'isasu bari bwiyahure, ngo ntago ari umusirikare. Ariko numva abiyahura ari babandi bari kuzanwa mu rugamba batamenyereye urugamba, bari kubona bikomeye cyane, bari kubona abantu bari gupfa nabi, bakavuga ati ndiyahura, nibo bari kwiyahura. So ahangaho rero ni muri Uvira rwagati, ntago ibintu byoroshye habe n'akana gato. None twihuse cyane kuri General Christian Chwesongesa wafunzwe, yari yafunzwe ariko tugana umugabo basanze nta cyaha kimuhama, ari kwidegembya nubwo bavuga ngo ni coup d'etat. Shobora kuba yari ariko ngo nta bimenyetso bageze gute bafite, ariko akenshi bakunda kuvuga ati bakunda kuvuga ngo ntihari ivuga ngo ntandure ivugira ubusa ku musozi, ntandure ivugira ubusa ku musozi, abandi bakavuga ngo ni coup d'etat y'abaringa. Byose turaza kugenda tubikurikirana muri rusange. Hanyuma nari nababwiye ko muri Rucuro akaba tubabwira uburyo M23 asuzugura muri Qatar. Reka manze nandike muri update zindutse mu gitondo. Muri Rucuro rwambikanye ahangana ni mu gace bita Nyamirima ndetse na Kiwanja, urumva ko ni bice byegeranye. Aho bavuga ko rero uzendo zizindutse zirekura imikwaju cyangwa se zirekura amasasu menshi cyane kuri M23 anga mu kibazo Nyamirima ndetse na Kiwanja, ariko ngo M23 kaza kwirwanaho, ariko amakuru avuga ko ngo M23 hanyuma zigire k'icyo kintu. Reka manze mbabwire, hari ikosa rikomeye cyane M23 ikora. Ikosa rikomeye M23 ikora ni ugufata ibice byinshi ifite abasirikare bake cyane itabashije gukontrola, noneho rero wazarendo ikabinjirana na FARDC bakayirusha ubwinshi, kuko ifata ibice byinshi ifite abasirikare bakeya bo kubikontrola. Wenda turaza kubigarukaho cyane. M23 ifata ibice byinshi, ariko mu kubikontrola bikaba urugamba, bikaba intambara, mu kubikontrola bikaba ingutu, bikaba inzitane. Ayo yose rero akaba ari amakuru akomeye cyane nkomeje kugenda menya. Urugamba rwazindukiye Nyamirima ndetse na Kiwanja. Ahangaha rero ngo abazenda bakaba bazindutse bashaka gutungura umutwe w'inyeshyamba M23 kugira ngo bakure muri bibirindiro bari bafite ahanga muri bice bya Nyamirima ndetse na Kiwanja, ariko bikaba byamaze kuba biba iby'ubusa muri rusange. Saho gusaza n'utse urugamba, ahubwo no muri Nyangezi imirwano ikakaye mu buryo kwiyazinutse mu rukira rwo saa 10 naho nuko nguko bimeze. Amakuru avuga ko mu kanya gato cyane gatambutse ngo hari amasasu yarimo aravuga ari hejuru y'imitwe wa M23. Urumva ko access zose M23 ikomeje kwatswaho umuriro aho muri Nyangezi, nuko mu by'ukuri
bizindutse bimeze. Ariko kandi andi makuru turacyari muri update, aratubwira ko iyo mu bice muri za Bwito, Kataro, Gasharira naho muri iyo bice numva ko ni sheferi ya Bwito. Ahangaha mu duce rero tuzigize mu midugudu ya Kataro ndetse na Gasharira, mu by'ukuri hose urugamba rukaba ruzindutse, aho n'ubundi Wazalendo still zizindutse zishaka kwambura ibice Ventura ifite. Bivuze ko rya tegeko ryaturutse Kinshasa riri gukubitira ku mpande zombi ryatangiye kuba rya applicable cyangwa se rikora mu by'ukuri bahamagara aho inyeshyamba zose ziherereye cyangwa se Abazalendo bose baherereye ngo bazinuke batse umuriro kuri M23. Saho gusa no mu bindi bice bya za Biraro Mbiri na Mukoko, aha rero niho drone zindutse zatsa umuriro mu by'ukuri. Aha rero muri bino bice bya za Biraro Mbiri ni drone zindutse, ariko amakuru avuga ko itigeze irasa, ahubwo ngo amakuru avuga ko ngo izindutse izenguruka ikaba iri gutanga amakuru. Gusa iyo drone zagaragaye mu rugamba biba byoroshye. Iyo drone zagaragaye mu rugamba ibintu biba ari bibi cyane, ibintu biba ari bibi cyane kabisa. Drone iyo zagaragaye mu rugamba bari danger, bari hatari. Ngayo gukora kwemeze rero. Hanyuma natwibuse cyane indi makuru turimo turagenda tumenya, andi makuru akomeje kugenda atubwira byinshi byo bitandukanye nari guturuka Doha muri Qatar. Amakuru ari guturuka Doha muri Qatar aratubwira ko M23 yaba yasuzuguwe. Ese yasuzuguwe gute? Aya namakuru za kugaruka ku giti cya nyine ahagije yanjye. M23 kuntu yasuzuguwe, amakuru arambwira ko ngo yahawe cyangwa se delegation yaturutse Kinshasa, harimo abakuru b'Abazalendo, harimo ngo abayobozi b'Abazalendo, kandi iyo yari yasabye ko agomba kuza abayobozi bakuru banafite ibyangombwa, abayobozi bakuru banafite ibyangombwa, hiziyemo abakuru b'inyeshyamba. Ese ubundi iyi Doha yahabwa agaciro gute mu gihe bakomeje kudeployinga? Ubundi M23 yahabwa agaciro gute Doha? Munyemerere ngewe ntago nyavuga amakuru ndahagazeho, reka nze ngende nshaka ubwino buri ku rundi rwego, hanyuma ngiye ngaruke mbihera amakuru ahagije. Reka ndebe nanasoreje ahangaha, babwire ngo mukomeze mukore subscribe cyangwa abone kugira ngo turusheho kujya tubona amakuru yacu mu kanya. Ndagaruka mu nyuma y'amasaha 2. Mbashimiye cyane, mwakoze cyane. Bye bye.